Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, bafa nyonso ya Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, Glorio Langi alinko popula Mark Rose na feri la kanisa bolanda bino moko boyoka ndenge popula voire même alobi nanyo asubaka na mbeto wana likamba kokamo en tout cas ebongi Glorio Langi boyoka ebino moko na monoko na ye makambo koloba mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Glorio Langi popula popula Marc ozwa lokuta na pesa ko devoir filmer ndako ni suko vanda kanga na kobi mano te nyongo te na kobi mano ta mukete parce que na désolé mi bali bavana na baki koso bakoza ba camarade nanga te toi comment qu'à dire parce que au fin fallait ko c'est la fali makambo to nyonso zolo ba ondi mote parce que ko c'est la fali makambo so zaki maramba solo falo filmer ndako non na pesa ko devoir boma na muto tindo faire alo tinda yo boluka no solution conseil bo beta kande mboza bo sala mpiaka bo teba tebino lelo samedi me bo sala mpiaka bo mo ande lo fali na mundi bo ba corriger bino marka ozoza liboma na mutu faire tindo aze moro mo ane David akoma chege papa irresponsable ça ko botara partout 24 communes to botaba na mi balé mo standaku na ke ma parce que ça œuvre d'art mo bala botaka na ba danseuse mo bala bimaka na bato ya maboma yo lo bananga nini okofinga nga nini okofinga nga nini ofinga nini soko ofinga nga boluka no solution bo vantisa mo samanda ko œuvre d'art mo bala botaka libanda bota ba danseuse bakana ngola betisa bato maboma mo bala koma lo wa shege amela masanga so masanga langwe asubaka na babilamba na yebite comme iskat carte mo mavanda babika subaka na bilamba yo lenga na sil sa leader na obo comme so nga bolongo na fali na kuwera na kofi na comprendre que na mata vraiment leader na pa aza collègue fali le quoi ça collègue fali bo bae fali bo bito o diembela suglo la mo nga chanteuse na imba na orchestre ni na imba na orchestre ni bo bo saba na ofunda na ba parquet ko bo na ofunda ba parquet bo bloquer un point na yo na leader ne mort bo bloquer un point bo bloquer toto kende ka bo muta funda moninga na parquet azate mo to atina batma on le fait bazate pa bi bozaka makasi na kotinda ba on le fait batu ta leader amela dia masoka medi dia mal alemi dia makoma lokola kizengi amedi makoma lokola kizengi azawana ameli masoka medi tirbo moto ameli dope na moto akomi lokola baba kizenga mo suba na bilamba ba mir na nga jebe ba lemba ba kiti na nga kuta suba na ba kiti na nga ndako oza ndoko za liboma yo kasenga na kobanga pona répondre yo marka us garçon PD oyo salite o tema ndefu yo nga kene wa bila ki senga message mongo na tina bimelo muta propre ba yeba kina ndako na nga tu as vu ma maison mona ndako na nga ndezati mona ndako na nga te mona ndako na nga ndezati j'ai une très belle maison o banga na zane loko te na za fimo salite mana ndako bien
ngana ndako bien futa ndako yo lakisa ndako na kana ba mission na barabara ta zo bazo bo kizengo betizaka. Merci beaucoup Davido, merci à japonais, merci merci beaucoup Olivier Chimanga, merci beaucoup Vinicius Baz Bob, merci Sunda Baz personnel Binda Baz, merci Félix Tyson Yaya, merci Filenzie, merci Baguidia ça tout yosé lo côté ta au œuvre d'art monoko solo ko finga. Qu'est-ce que tu crois là? Parce que on banga pour répondre non. Mota funda batna parka zate li connaît quoi ya teta complexé oyo. Bozo kombe uli mushe boko pesanga mutu pona complexe. Taba complexe bo nga bo triquer vers vasco bo ma vers vasco comme nanga. Te loko ba bo ma ba ne chaque année ba lexara ba ni so ba kina ba mbeka. Yo maka so botano kizengi bisa mwana kizengo sana na binza sko fait po ba ko makam nanga. Ngasko ba sko po makam nanga mutu pona sko tambo tana ne mana zangine master leader non. Je pèse mon moment avec master leader non les master nanga baba préviser ba photo et bembe no marka zo ba kizeng te loko yo makolo ba tenga mata yo ozali po mokasa na banga pona fingo no kasi na banga pona répondre leader no moro fali pour pana kilo na tongo ko makin o mona nenga buka kamne boza batemi mama batemi na koko beta cancer ya niopi imbécile zo babolele ke wali bomba na mutu na yo filmer nda kuno fana na première étonda ko za même quartier ba brigade ba le bogana ba kakona ba Nicolas ba ninga ba filmer ba filmer yo filmer nda kuno to nda kuno garçon moko Mario ki zeng musana boma abile ki saka bana ba kufa ka butu moyi ndo kilo bo lukana butu ngo boma ngabi no to bema na ngo ngo le ki saka ngo violer dia nga violer nga na boya ki nalo parce que ba vérité po bo ka sena boma muta funda moninga zate muta funda moninga zate bembesi bobanga kofi na muta tindo na libanda na poto asangana lido ba menaka ba bangi bembesi bazoba taba garso bona nyongo na mutati mo lidana ana nyongo mutati ya voiture na poto kuna $900 kofi to tema mnobolo bananga utema mnolo banana ndako mama ya molida na sombelere terre patonga na atonga imbécile zoba na e mort bembe na zoba kizeng lukana solution moi no kuno tiko tengisa bana mso tengisa na kitambo na moi jeune photo boti sana ya mekisa muke wana ngate keba yo nga mena diambo pesa nga diamba na boye comme problème to ngando droguer na ba diambo ngo message ngo baby sa vie na nga chance na même maman ça parce que na zaki muto za satisfait par le sang de Jésus na satisfait par naza zinga na makila yesu masese to ngo baby sa vie nanga ngo baby sa vie na baby sa vie ba danseuse na misusu ba koma ko telenga na ba misusu ba koma ba kizengi poza zoba wa kizengi o kasi na banga pona répondre moro te mukuse moro bolole mwa mobali zoba asuba kana bilamba ba misa Kongo boyeba Koffi Olomide fali pupa uventone musicien na suba kana bilamba asuba na mkondo tonga wero bi wera tolo nga drago linga wera te au préfet o luka ko liwa wera mko wera kufo sa fête nzamba conforme le succès silio c'était silio le quoi li papa ya cordonnier pour cordonnier tali papa mabena makolo aussi le quoi papa cordonnier ndo ki opumbwa oko kufa bakiso bela libomo lera baniona pana ngate na loko zo tinda na loka bicarbonate bataka na pondu role kana pondu mbesi mbesi bazoba batabangi ba diambe musala no kango diambe vino drogue c'est drogaka o vando como tanga komba fali ozo lota li lota rafali ozo como ni lo rafalo ki mutema pasi o ki mutema pato ki ndo luko embela docteur Jeff Njembo kembele nzembo beti nziadi zoba mo boy bano koma bano ko avant mandolo bana ko luka no ba promotion banzembo no bano luka no promotion makamno mutakangisa moninga te mutafuna moto kende kabo po boga makasi oh bobi comment faut funa na parquet oh so troisième fois boga funa ma parquet merci oui merci Fali merci Koffi pour la force et ngana yemba te mutai mariza Koffi na Fali na wera yanga yo komini botina na finga wera na bo botina na finga Fali na bo botina na créer Koffi na bo yanga bo yinanga comme ça nango problème et ngana yemba oye okata soni celle leader wala na kasho ola na caché monde de musique bakangi so fait sopo na vie pour muninga mi okande mona na son vérité comme quand on kangisa ken piana ne bakangi so kende gatif ken même jour yo la na caché qu'est-ce ba criminel bolana ba caché bolana na basa ba cave na relation comme moko connaît dans tanga kombote
et www.com diamber point drogue tembo moto turbo moto zoba bolole abota bana partout tina barai obota bano tele mokelo bananga tu manques à dur toi na leko yo musicien na leko na niveau classe na niveau na ngato za baba na niveau classe nanga na niveau na ngoza baba makasi ke ko lukwa bakso mula ko mule po mukuse makasi oza mort complexe fali mula fa pisa ko kanda nzambe na mwasi na evre da ko tana ndako botaka na ba césarienne wana ngate keba na ngati pona na ko sepelso na ko sepelso monga no banobu na ko no ka boto ke funa ngana na ko funa ngana parquet na expliquer mo kilio to sala confortation ngana na mutu te ngana yo to ke confortation o yebe mo ngana pa me bito chelo ngina set o yepo no chelo ngina set po banga po yebi ke gloire je suis la force o yeko luka nga relation na selo promotion fala l'école makambo bosani o yebi sanga ke wera comme selo nga dragon ngolo yemba batelo ngina ngaba ya dragon o bosani jour loba o katala so banga musana koko tonga bani butu badinga butu mo ba mabe baninga musana koko bomanga baninga so baninga ba ko ba mabe baninga ba mingise mo ko tonga ne loko maka zo finga ba tonga rayo batonga ko butu mo si imbécile zoba na moi so mano na l'idée on a déjà les cas ya télé ba super mama ya malédiction ya poison a télé diamba yango matona mutongo ko motanga conjugation na combo fali verbe fali phrase li poupa bolele to mona conseil bo filmer conseil no mo na fali lo binengeza ba complexé bon ko na pas ko ba concert ya ba mbanda ka bo ko ta promotion bo suka pendeni a ba chaîne to Congo ba kati ba longo ba chaîne to kini déjà ngona kide comme na tenten de bo aussi là et porte-parole a fallu merci beaucoup parce que tu fais bien ton travail merci beaucoup ouais. Merci beaucoup l'artiste parce que tu as envoyé notre porte-parole, les porte-parole de Gloria Olangi, la méga star. Aza porte-parole, il y a Fali Poupa, Aza porte-parole, il y a Kofi Olomide, porte-parole, il y a Weranson, et complexé. T'as complexé. Fou là-bas, notre monde a fallu, on a fallu jouer en macro. C'est soit bon au bomba, moi on a commis chronique, là, a commis chronique, c'est pour sonne, tata Sony, bon t'as parlé de ce super, mais partant tu t'as bana basa base. Moi on a mis la bangi, on a mis la bangi, na tina comme la bangité et que nous ka solution mutu basalo opération bangi ko tina cerveau mato tina muto te mo bana pas bolinga ba manquer ba respect et bonga ba manquer so respect ke bana ke bisi mo zamba suka bo ka singa no banga lo di bo samusa mo ka bo tinda wana oui to tinda ka batu otoko tinda ka ba finga fa ba kose la fali makambo tindi pa glolangi oh j'accepte yo ka singa no banga pour le bimbo kose makambo nanga et quand de bolo ba gege na za seltinda kona ka basana c'était ba rolia ozaki master nanga oza camarade nangai oza master oza camarade nanga et quand do lo ba ke okokana affronter ba to lo ba ke lingerité te beta ombata abamboli papa mon hérité beaucoup mon panzami no comme sekolinga jibete po jibe ami mona ko mona jibe ko mi complexe oza complexe vana mona mise complexe aba tumsusu za mukuza bota mi kusa bo limbisanga so mon tamu kuse makasi ba komona ba complexe mona comprendre ngo siko o kasa comme Bob Marley on hotel lox bolo comme Bob Marley o monde sopi ouais o monde sopi bo zangelo bo finga fali PD bo changer so comme na Glolangi bo comme na ngai engana mega star na bino na full orchestre na bino bana kende botikemno libabe botikala bongo baba bokoma baba manque à faire le devoir de faire pour Fali Poupa. Vous êtes là pour compter, vous êtes là pour compter pour Fali Poupa. Eh vous êtes là fallo pesa bino coup professeur fallo pesa bino coup professeur bino boza ba capita ba sentinelle bokengela musique à Fali ba sentinelle falla a professeur no cours pa makraso biko makasa za bani na université na cours on atanga les presse écrite na RTV endenge bino bozana bon école maternelle bokelo ko comme université ngana niveau na bino et comme ça na collègue na notre soana et c'est bien makasi au fou la place ba banga quand tu parles de Gloria bato ba banga te ba banga que ça ba diamber bo conjugaver banga ba benga no kuna no pense que va ko futa loyauté na arrive c'est no panga lombo banga ba benga na bino pour mona lombo linga anga benga na bino po boko futa loyauté ba bolole nga vivre na cotisation mutu tene na za awa bana no bana bobimisa nga voice on senga mutu ba cotisation mbongo moi les gens me proposent des choses moi je propose pas pour des gens
Moi, je propose pas des gens. Les gens qui me proposent des choses. Là, je suis habité. Ma bête, c'est bon, il y a un senga, c'est qui pas battre au senga. Après, on est au fingo, battre que gloire na senga, qui ngali pas senga, inga bombo, bazoba. Eh, ça va être loco. Ça va être loco, on va pas au finga. Filmer nakuna, on a mon ndakuno vandaka. Ndakuno vandaka. Bon, reste bon, baby, ça finit, baby, ça va faire. Tu me souviens, bon, belle la mabo, de belle la mabo, bakanga, senga. Après, bazoba bakizengi musique ekufama nzanza bokomona oka musique babetaka mabisika kosa boke beta musique na rai kuna mpona ville bosote sika ovanda te na ville bosika ovanda te babolole bakizengi bazoba babiamber bakuite batatiri bona tembo bobeta concert à koka me bosenga tirbo parce que vient batirbo moto beneke na moto bazoba bakizengi ete loko yo urso yo mobali mama ndefu lo wantaba mobali agana zamba te kuna mutulo kula bleka koko bilali oze longi te minu solo minu bambenza yo obi po pexodante na sombelo pexoda original na sombelo matoro tena munoko e poso sanza mamo ezwinga I biso batadia mbapede pesa ka sima no bia pana ngate ba kufela rabana bo kufela rabana butu bo baby ça va faire danser de bongo comme ça la vie nanga ngai ko simba te bo ba bolole bo ba zoba bo beta concert en piaka bo sali bo beta angola bo sala en piaka na film nana image na angola bia solo ya original ya piaka bo sala na angola na lubango bo sala piaka fait ça so hérité pa bo lela na kombo hérité bo luka soli ça bo ebi ba pel bo la musanga butu bana pauta bana monde entier bo ebi image na bo na bito bana ba butu wana autre mana ba butu c'est image na lubango na malili wana basa ko ba déstabiliser vie hérité o hérité a gloire tika hérité gloire bima o ça quelque chose bo ça bo ça na mpia ba bo ça pia o concert 3000 kwanza ba kota tempia stade kota 2000 salle so te mama davina zala ki na kata salle na boye ko pia ba image pour senga nga pardon bo futa nga mbongo wa bazoba ba imbécile bazoba diambe basuba kana bilamba leader suba kana bilamba contre mire leader so mema sanga suba vile mbabika suba ka eta obisuba mbule betaka na nzoto na ye leader mbula data tanga nzoto na ye eta o leader mba defa kabilamba beba na bestino pona bilamba adefa kabilamba atarashi basoma ke bama na shi baluka ke basandala balo na zandu obo se batotinda kabilamba na yodo komanzembo nzembo suko embela mutu na susi na tanga ko mote muta komona misu nanga na tika bano ba vérité mususu na yo baby so na bill na on speak bino tonga bill ondo loba magamba bill ta keba oza zoba boluka nga relation bi boyana ndaku nga yeba ka bino boluka nga so bonde dans no promotion pour na fali bozo lelo bi bula fali sala so promotion boyebi bo sa 30 so ko na kanzembo moko bo telema bolo ba pona nelongi mabena nga onga luka mno relation bolambula ka basana makoso bolambula basana makoso bobosani bozanga makambo loba bozanga bobusa makambo loba o glo langi ngana mutetela musakata mongo oleka te okenda ofunda ngati kendo ofunda kuna mona nde grand fan nga bimaja mari likulasa bima avec force o suka mo mona nde kofota makambo ba wera bakota makambo no lelo sambwa ozanga relation bana bitendi na basa ba chiel misa partout ta misa partout ça mana basi na partout na sakuta turbo na diamba na dopel Kieba. Boso na sa micro balade na veni. Po mo na micro balade na veni kana zo na bondo ya butu mo na voiture noire. Na voiture à sable. E bo bosan o la mega star glo la invité. Bo bokanga na disque, bo longwa liba bo zonga studio. Po na concert na bo bokanga na disque kana senga no libanga. Bo manga ngora 150 no voyage. E na tangi ba komba na kono ozela parquet o eroya e j'assume. Na ozela parquet o ekoya oye koya obala salité le quoi yo bobeta concert na bon marché bobeta on a kata terrasse o regretto big gloire pour nous senga ta terrasse o kutu fala o lingata ata kutu innocent o lingo bete 50 mo ndima oya misère complexe comme tu convier via ya innocent complexe musicien complexe comme so ye ban o lingo
okota koto ba tipo anini ba villa sanga no YouTube neza combien d'abonnés YouTube na yo za combien d'abonnés ngam na l'action basala makambo internet ngam na action makambo na speak ngam na speak ko makambo Instagram na Facebook muto gère page no kuna galbenga ngabi gula pardon ko poster conseil ko tempia l'équipe promotion na producteur alela na combo na yo producteur alela na combo na yo batutu ba ofinga nga aboza bazoba kenoko swana na moninga mise falinga te kenoko swana falinga te swana fali génération na yo ke swana falam o mkola fali moko kate fala obeta yo bitumba balinga moi muke kutu fali beta ba mtu mo beta ba fabrika mo beta ba mbata ba bina fe ba mo beta comme na suka c'est normal faut tindra porter parole à Samsana allez Milou fais ton travail Milou Marcaouz Milou, fais ton travail, hein, Milou. Mon amusala Sankara, mon amusala Fali, affaire ya Kofi, Milou, Marcaouz, bandalo comme Milou, fais ton travail, allez, vas-y, fais ton travail pour Fali, pour pas. Fali arrive demain matin, il va jouer le soir dans la Calais des Beaux-Arts. Allez, fais ton travail le lundi, hein. Viens parler de Fali pour pas de Kofi Lomide, Kofi. 1 million d'abonnés kuna we razana Dubaï je sais versement pata yo Samsana parce que Samsana yo nous avons remplacé ba porte-parole Lyon sa Congo parce que tu dois faire ton travail to longo na lisa ba kitarte pour beta que l'autre ozana faire moi les œuvres parlent à ma place yo ozana œuvre moi ko tete Lyon atala kuna toilette wo ça que cross obeta ta nzeta pamba te baninga bazata na nzeta obeta tete na préféré na garçon yemba mwane ya igwe ya gatsala makambo na préféré que yozo tam noko le quoi chouchou tembe bwana munene bo o tam noko tambe bwana le quoi jambo basala na kingasa ne mbeso le quoi ya ja obiaja mbesi zoba yo kasinga na obanga pona finga yo Marcaouz na mutatinze o faire kasinga na obanga pona ba faire tu crois que une obanga to suka na parquet peut na yebi makambo no sama na parquet makambo na loba oye j'assume qu'est-ce que vous conseillez j'ai peur de qui a nani o kosa filmer no bikoki no vendre ton na ma embula pezo ya nzambe na nga mama na ngambule zo ya mbule zo ya nzambe na nguye exactement ngokaka bana na ba flamingo pa basa mikolo mbula ngo ezoya tele mo ko finga nga na pesa leader no ba cop yo nga na pesa leader no batabwaka na disque yo bi wona batu pesanga batu pesa ba mi bi wona ba iba ba téléphone wona ba batu pesanga taba oyo nga na pesa bino batu nzemo bo yemba na pesa bino mutwana baba buzoba bi bona muto pesa ngabino bona relation Gloro Langi non makambo vraiment minene bo bimisi Gloro Langi non Gloro Langi Gloro Langi na ebite rando yo soki boke na wapi na ebite soki rando yo réponse ni ne koyila yo en tout cas Gloro Langi obimisi makambo moko ya minene oyoyo bon na ebine na koloba te ngai proveki rando nyonso soyez le bienvenu na yoki rando mais oyo etikali Gloro Langi yo moko oyebi ndenge bokokende na rando yango soki bango babandaki soki ndenge nini soki bokomema ngo ndenge nini en tout cas pananga barando soyez le bienvenu yango eloko nga nalingaka kolanda koyoka yango wana en tout cas non Gloro Langi Gloro Langi makambo nini olobi Gloria Olangi non o makambo minene boye non Gloro Langi non biloko olobi en tout cas mama na ngai Gloro Langi eleki minene kosuba na mbeto tala kosuba na mbeto non Gloro Langi kosuba na mbeto asubaki par hasard ou bien kosuba na mbeto non Gloro Langi makambo olobi eleki vraiment minene non Gloro Langi
ngana succès na ngai awa. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu la zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.